Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah summa ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Alamды жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин, урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Каф сүрөсүнүн 17-18 аятында мындай дейт: Аузу биллахи минеш-шейтонир раджим. Анил ямини ва аниш-шимали қаид. Ма ялфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид. Инсандын оң жана сол тарабында биз жиберген эки кабыл алуучу амалдарды жазуучу периштелер олтурат. Кандай гана сөз сүйлөнбөсүн, анын алдында күзөтүүчү жазуучу периштелер турат. Анил ямини ва аниш-шимали қаид. Инсандын оң жана сол жагында Аллах Таала тарабынан жөрөтүлгөн периште отурат. Ма ялфизу мин қаулин. Оозуңдан кандай тыбыш чыкпасын, кандай сөз чыкпасын, илля ладайхи рақибун атид. Ал рақиб атид аны жазуучу. Аллах табарак ва Исра сүрөсүнүн 36 аятында: "Ва ла тaqfu ма лейса лака бихи илм, иннас-сам'a вал-басара вал-фуада куллу улайка кана анху мас'ула." Өзүң анык билбеген нерселерди эрчибе. Өзүң анык билбеген нерселерди эрчибе. Чынында кулак, көз жана акыл, жүрөк кыяматта баары суралуучу нерселер. Кулагың менен эмнени уктуң, көзүң менен эмнеге карадың, акылыңды эмнеге иштеттиң? Кыяматта баардыгы бул сурала турган нерселер. Урматтуу мусулман бир тууганым, Муаз ибн Жабал деген улуу сахаба, күндөрдүн биринде Муаз айтты: "Ахазан Наби саллаллаху алейхи ва саллам билисанихи." Муаз ибн Жабал деген сахаба айтат, пайгамбар алейхиссалам өзүнүн тилини алды дейт. Сахабаларга карап, тилини мындай кыл дейт. Пайгамбар тилини кармап айтты: "Я Муаз, куф алейка хаза." Муаз, ушуну сакта деди дейт. Ушуга этият бол деди. Тилиңди тый деген сөз. Тилиңе чык. Факала Муаз ибн Жабал пайгамбар муну көрсөткөндө пайгамбарга карап: "Ва инна ла муахизуна бима натакаллам бихи я Расулаллах." О Аллахтын элчиси, şu tilimiz менен сүйлөгөн нерсеге да жооп беребизби деди. Tilimiz менен сүйлөгөн нерселерге да күнөөкөр болобузбу? Буга да жооп беребизби деп пайгамбардан Муаз ибн Жабал деген сахаба сурады эле. Факала пайгамбар: "Сакилатка уммука я Муаз." Пайгамбар кээ-бир сахабаларды эркелетип мындай каны, "Сакилатка уммука" дегени мындай сөз түшүнбөсө, апаң сени жоготкур. Өлүп кеткир дегендей эле сөз. Энең сени жоготкур. Апаң сени жоготкур. Wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wajhim illa aw ala manaqib illa hasaidu alsinatuhum. Адамдар дозокко чекеси менен же тумшугу менен түшкөндүгү билбейсиңби? Ошо тилдеринин кесепетинен деди. Пайгамбар алейхиссалам Муаз ибн: "Я Расулаллах, сүйлөгөн сөзүбүзгө да жооп беребизби?" дедиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ой, апаң сени жоготкур, шуну билбейсиңби? Кыяматта адамдардын чекеси менен, бир риваятта тумшугу менен дозокко түшүү себептери эмнеде? Ошо тилдеринин кесепети" деди. Тилден чыккан нерселердин кесепети менен деди. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, тилим бар деп ар нерсени оттой бербеш керек. Тилиңди тый. Аллах Таала Нур сүрөсүнүн 15 аятында: "Исталаккаунаһу биалсинатикум ва тaqулуна биафвахикум ма лейса лакум бихи илм ва тахсабуна хаййинан ва хува индаллахи азим." Силер ал убакта тилиңер менен сүйлөп, Аллах айтат, силер тилиңер менен сүйлөп, оозуңар менен өзүңөр билбеген нерсени жайылтып жатасыңар. Силер тилиңер менен сүйлөп, оозуңар менен өзүңөр так билбеген нерсени жайылтып жатасыңар. Силер аны уккан сөздү, билип билбей сүйлөгөн сөздү жеңил деп ойлойсуңар. Ва тахсабуна хаййинан ва хува индаллахи азим. Ал ошо билип билбестен таркаткан сөз Аллахтын алдында өтө чоң күнөө. Урматтуу мусулман бир тууганым,
Abu Hurayra деген sahaba Allah Taala'dan razı olsun. Peygamber Aleyhisselam dedi innel abde le yetekellem bi kelime. Bir bende bir söz söylep koyuyordu. Ozundan bir söz söylep koyuyorsun. Köngül burbastan yenzilu biha finnar abad ma beynel meşrik vel maghrib. Oşo sözdün kesepeti menen çıkış menen batıştın aralığından alısırak dozoktun terengine düşüyor deydi. Bir bende köngül burbastan emne olup dur dep söylep koyuyordu. Söz söylep alып айтып atpay emne olup dur anday dep. Bende bir sözді söyleydi köngül burbastan. Kanday güne ekenini bilbesden. Oşa söylegen sözünün kesepeti menen çıkış menen batışın aralığından alısırak dozokka düşüyor deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bende Allah razı bolgan sözü söylep koyuyordu. Allah Teala razı bolgan, Allah'a jagımdуу bir söz söyleydi de oşonu menen darajası kötörülöt. Bugün biz bu cemaat Cuma'ga kelgende Allah'ını zikir kılalı, tilim var dep arnesen söylösen til Allah Teala'nı zikir kılu. Zikir kılıp oturgandardın uşul hadiske bir köngül burun da. Abi Said el-Hudri degen sahaba aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ennehuma şehide alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Abi Said el-Hudri Peygamberga biz güve olduk deydi. Peygamber mınday dedi. La yaqudu kavmun bir kavm oturganda bu jerge emne oturduk? Kartoşka satabız de oturgan jokmuz da. La yaquduna kavmin illa yazkuruna kavm yazkuruna Allah azze ve celle. Oturgan yerde Allah'ını zikir kılsa subhanallah elhamdülillah je Allah yönünde peygamber yönünde din yönünde söz uğavızda otursa. İlla haffatul melaike alardı perişteler ora olat deydi. Ara siler körmögen bizge körünmögen aramızda perişteler var. Bizim dualarımıza amin kabul kıl dep astagfirullah desen senin şu astagfirullah'ını Allah'ım şunun keçirgin degen dualarına tileklerine tilekteş bolgon. Ve gâşetumur rahme Allah Teala'nın rahmeti jağan çoğuluş. Ve nazat aleyhimus sakine en beypildik Allah'ın en beypil tınçlık bolgon jeri. Ve zakarahumullah fîmen inde alelemes Allah Teala periştelerge bul kavim menen sıymıktanat eken. Biröler bazarda жүрген кезде, biröler kafede oturgan кезде, biröler başka yerde жүрген кезде, ey periştelerim, karagıla menin bendelerim, bul yerde meni zikir kılıp, menin ayatlarımdı, menin dinimdi uğup zikir kılıp oturuşat dep Allah sıymıktana turgan çoğuluş eken. İmam Müslim rivayet kılgan sahih hadis. Hurmatlı Müslüman bir tuğan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste karang. Ma min kavmin yakumuna min meclisin. Kaysi bir kavim çoğuluştan tursa. Çoğuluşka jıyılabız go. Kaysi bir kavim bir çoğuluştan tursa. La yazkurun Allah fih. Oşol çoğuluşta Allah zikir kılınbasa. Oturgan yerde sovda olup, sayasat olup, başkanı söyledi. Çayxanada aş yedi, 5-6 olup, uşak aytdı, gıybat kıldı. Allah zikir kılıngan yok. İlla qaman misli cifetil himar. Oşol kavim turganda özü ölüp kalgan eşektin etinin aylanasında turgan siyaktı boladı. Ve kâne lehum hasratan yevmel kıyame oşol çoğuluş kıyamat alar üçün ökünü boladı. Hurmatlı Müslüman bir oturup emes, oturgun. Dostlarың menen, klastaşlarың menen, kesipteşlerin menen kede acı çay deysin, başka deysin, çayxanada aş deysinger, biroq oşol jerde Allah'ın zikiri bolsun. Başka sözü söylep emes, oşol jerde albatta Allah'ın zikiri bolsun. Allah'ın zikiri bolmagan çoğuluştan kavim turgan kezde eşektin etinen turgandan ayırması yok. Kıyamatta ökünüp kalatlar oşu çoğuluş üçün deydi. Anas radıyallahu ta'ala anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 yıl hizmet kılgan Anas aytat kala ustuşhida gulamun minna yevme Uhud. Uhud degen salgılaşı bolgan bilesinger. Madina Munawwarada Hazreti Anas aytat bir jaş jigit bizdin arabızda kaza oldu. Kaza olganda da İslam marekesinde kaza oldu. Fawujida ala batnihi sahratun marbutatun minel ju'. Ölüp kalgan jigittin kayta öldü? Uhud salgılaşusunda. Kafirlar menen bolgan gazatda öldü. Bayağı ölgen balаны açsa kursağında taş baylap alıptır. Kursağını ne için taş baylaydı al kezde? Açkalıktan.
Құрсағы той болған. Ашқалықты сезбейін деп, құрсағына таш байлап алған екен. Фамасахат уммуху турабан ан вajhi. Енесі келді дағын, өліп жатқан баланың бетін тазалады топырақтан. Тазалағаннан вақалат, ене балаға айтып отыр. Хани'ан лака я bunayal janna. Балам саға бейіш құт болсын деді. Балам саға бейіш құт болсын деді. Ухуд салғылашусында қаза болған бала, ашқалықтан құрсағында таш байланып жатады, өлген баланың бетінен апасы топырақты тазалап, балам бейішін құтты болсын деділі. Фақала Расулаллах саллаллаху пайғамбар мұныққан, ұғып тұрған сахаба пайғамбар айтты, «Ма юдрик, анын жаннаты болғанын қаяқтан білдің?» деді. Бұл бейішке барарының қаяқтан білдің? «Лааллаху кәне ятакалам фима ла яни». Бәлкім өзіге тиешесі жоқ бір сөз сөйлеп қойғандыр деді. Елестеткен? Пайғамбар айтты, мұның жаннат екенін қайдан білдің деді. Бәлкім өзіге тиеше болып оған бір сөзді сөйлеп қойғандыр деді. Урматтуу мұсылман бір туған, тілдің өте етият болушыңыз керек екен. Анан тілім бар деп ар нерсени сөйлей бербеш керек. Ибн Мас'уд деген улуу сахаба Сафа деген тоға, Сафа Маруа хажға барғанда білесіз, Сафаға шықты дағын тілін қармады, бұнда қылды. Кейін айтты, фақалы, я лисан, ей тіл деді. Ел тіл, құл хайра танам, жақсы сөз сөйле игілікке жетесін, бір ниматқа жетесін. Васкут анишшар таслам, жамандан тыйылғын, аман болосын, саламат болосын. Min qablan tandam, ертең өкінбестен бұрды. Ей тіл, жақсы сөз сөйлеген игілікке жетесін, жамандықтан тыйылғын, аман болосын, ертең өкініп қалбастан мұрда деді. Ошондықтан бая көп хадисте айтабыз, урматтуу мусулман биртоган, жөнөкөй эме кылбаш, жакшы көңүл бурда. Ва ман ю'min billahi wal yawmil akhir. Ким Аллах тааланын барлыгына, бирлигине, акырет күнүнө ишенсе, фалякул хайран, жакшы сөз сүйлөсүн, ау ла ясмут, жебин чыкпасын дейт. Иманды Аллах тааланын барлыгына, бирлигине, акырет күнүнө ишенген имандуудун бир аламат белгиси жакшы сөз сүйлөйт экен же үн чыкпай турат экен. Кейін Ибн Мас'уд айтты, ей тіл, жақсы сөз сөйле, игілікке жетесін, жамандықтан тыйыл, аман болосын, өкінбестен мұрда деді дағын айтты. Мен пайғамбардан ұққанмын деді. Пайғамбар, аксарул хатая ибн адам мин лисани, адам баласының ең көп қаталары тілиден болады деді дейді. Адам баласының ең көп кетірген қатасы тілиден болады деді. Ошондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи мусулман ким десе не деп жүрөбүз? Ал-муслиму мен салимал муслимуна мин лисанихи ва ядих. Мусулманның тилиден, қолыдан башқалар саламатта болса, ошол мусулман дейді. Эми тилиңден өзүңө ойланып көрчү. Сенин тилиңден башқалар саламаттабы? Сенин қолыңдан башқалар зыян көрбөдүбү? Же отуруп алып, бирөөдү ушактайсың, бирөөдү гыйбат кыласың, бирөөдү тилдейсиң, бирөөдү акарат кыласың, бирөөгө кур доомат айтасың, бирөөгө жала жабасың. Тилиң таза болсо, сенин тилиңден, қолыңдан башқалар аман болып, зияның жетпесе, машалла, сен чыныгы мусулмансың. Урматтуу мусулман бир туган. Истахи мин Аллах аля кадри курбихи минк. Аллах тааланын сага канчалык жакын болгон өлчөмүндө Алладан уял. Аллах кандай бизге жакын? Аллах биздин моюндагы кан тамырыбыздан да жакыныраакпы? Аллах Тааладан ошондой уялгын дейт. Бүгүн эмнеден? Камерадан уяласың, шефиңден, жетекчиңден уяласың, балким ата-энеңден уяласың, балким устазыңдан уяласың. Бирок бетте сен Аллах Тааланын сага канчалык жакын экенин билесиң го. Ошонун уялгын. Ва хаффилlah ala qadri qudrati aleyk. Аллах Тааланын сени азап кылууга канчалык кудуреттүү экенин билгениңче корккун дейт. Бирөө дубинка менен эме кылса коркосуң, э? Эми Аллах Тааланын кудуретин билесиң. Аллах Таала сени канчалык азап калуу кадыр зат экенин билгениңче Алладан корккун. И тилиңди тыйгын. Урматтуу мусулман бир туган. Иза такалламта фазкур сам Аллах алек.
Сүйлеп жатқан кезіңде біреуге шүбір атасың, ә? Сен аға емес, Аллах Тааланы ұғып тұрғанны білгін. Сенің сөйлеген сөзіңді мен көрбешім мүмкін, мен ұқпашым мүмкін, біреуден жашынышың мүмкін, бірақ Аллах Тааланы ұғып тұрғанны білгін. Уайза сәкәт, қашан үн шықпасаң, фазкур назратуллахи илейк, үн шықпай отырған кезіңде Аллах мені көріп тұрады деп білгін. Хасан ал-Басри рахматуллахи айтады, min alamati i'radillah ta'ala anil abd, Allah Taala'nın bendege qarı bolğonduğun alamati. Allah Taala bendenen yüzü gürüp bendeni süybögen alamatlardan birisi. Em qarad Allah meni süyböy dep bilsen, Allah Taala bir bendeni süybögen alamatlardan birisi an yec'ale şughlehu fima la yani, özüge tiyешеси жоқ нәрсе менен алек болған адам Allah'ın qargışıga татыктуу адам дейді. Қара, өзіңе тиешесі жоқ, саға керегі жоқ, болған нәрсе менен алек болсаң білгін. Мұрдағы сабақтарда айтып жүрдім, урматтуу мұсылман бір туған, егер Аллах Тааланың астында сен қадір барқыңды білгін кесе, Аллахның алда менде қандай даражам бар екенini білгін кесе, өзіңді қарачы, Аллах сені мен емнемен алек қылып атады. Егер Аллах Таала сені Құран оқу мен алек қылған болса, Аллах Таала сені менен сүйлешкісі келеді екен. Егер сен Аллахның зикри менен алек болсаң, субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах, білгін Аллах сені естегісі келеді екен. Фазкуруни азкурукум, естегіле мен естеймін дейді. Егер дуамен алек болсаң, Аллахым еліме иман бер, жеріме тыныштық бер, бала шақама иман бер, дуамен алек болсаң, білгін Аллах саға бір нәрсе бергісі келеді екен. Егер намаз, ибадат менен алек болсаң, білгін Аллах сені өзіге жақын қылғысы келеді екен. Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Бенде Аллаға ең жақын болған кезі саждада болады дейді. Сен сажда қылып атсаң, рүку қылып атсаң, білгін Аллах сені өзіге жақындатқысы келеді екен. Емі қара. Егер Аллах Таала сені дүниемен алек қылса, дүниеге беріліп ақыретті ұмытып қойсаң, намазыңды ұмытып қойсаң, білгін Аллах Таала сені өзінен алыстатқысы келеді екен. Егер сен bir өзіңе ұқсаған бенденің кемшілігі менен, айыбы менен алек болсаң, білгін Аллах Таала сені қор қылғысы келеді екен. Сен өзіңнің айыбың менен алек бол. Мол жерде не дейді? Урматты мұсылман бір туған, Аллах Тааланың бенденен жүз үгірген аламаттардан біреусі, ал бенде өзіге тиешесі жоқ нәрсемен алек болып қалады дейді. وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي مَا لَا يَعْنِي حُرِمَ الصِّدْقِ. Kim өзіге тиешесі жоқ нәрселерді сөйлей берсе, ал шындықтан алыстап, қалпычы болып қалады. Себеп Пайғамбар алейхиссалам өзінің бір хадисінде айтады: "Кафа лил мар'ан якзиба фима куллама ясма." Ау кама қала саллаллаху алейхи вассалам. Бенденің күнәкөр болып қалуысына жетішеді, әрбір ұққан неле сөйлей берсе дейді. Сен анықтаған жоқсың, білген жоқсың. Жалғанчы болып қалуыңа жетішеді екен, әр ұққан нәрсеңді айта берсең. Зайд ибн Аслам айтады: "Духала ала ибн Аби Дуджана." Абу Дуджана деген сахаба, урматты мұсылман бір туған. Абу Дуджана деген сахаба жана Ухуд деген салғылашусында пайғамбарды келіп қорғайды. Жағалар атылып атады, найзалар атылып атады. Абу Дуджананы сахабалар айтады, Ухудта пайғамбарды қорғаған кезде Абу Дуджананың арқасынан найзалар башқалар сайылғандан кирпичдей болып қалған еле дейді. Кирпич сияқты ошончо арт жағына денесіне өте көп найзалар жана жан оқтары сайылғанды дейді. Ушул Абу Дуджана өлім төшегінде жатады, елестет. Ва хуа марид, ва вajhu yatahallal. Бирок жан беріп жатқан төшекті өте қуанышты екен. Сүйініп, қуанышта жатады дейді. Фақала, сахабалар айтты: "Ма мин амали шейин аусақ фи нәфси фи иснейн." Менің қуанып жатқаным жасаған амалдарымдан екі нәрсеге бекем ішенем деді. Пайғамбарды қорғағаным деген жоқ. Мен жан берерде екі жасаған ішіме қуанып, өлімнен қорықпай қуанып жатам деді. Біріншісі, "Лама такаллам фи ма ла я'нини." Біріншісі, өзіме тиешесіз болбаған, тиешесі жоқ сөзді сөйлеген емеспін деді. Бірінші мен қуанып жатқанымның себебі
maga tiyişesi yok nerselerde hiç söylegen emesmin. Ekinsi ve kana kalbi lil muslimine saliman. Ekinci menin işine turgan nersem menin yüreğim her bir musulman için taze. Biröge köre albaslık, jek körүү, kızganуу, başka degen yüreğimde nerse yok ele deydi. Yüreğim her bir musulman için taze ele deydi. Oşontан bugün men can bersem de hiç nerseden korkmasdan inşallah Allah'ın rahmetine baruğa işenip jatam dedi. Malik ibn Dinar деген tabi'in aytadi: "Aksarun nas zunuban aksaruhum kalaman." Adamların en köp günösü köp, en köp söz söylөгөнү. Köp söylөгөн adamdын köp günösü bolot. Kaysı? Fima la yani özüge tiyişesi yok sözlerdi köp söylөгөн adamdın günösü köp bolot. Emi kara urmatlı musulman bir tuğan. Bugün kamera yok dep iki jaktı karap koyup bizde közömöldöp turgan hiç kim komissiya yok dep söyley beresin. Ama yastahi ahadukum iza nushir sahifatu allati amlaha sadru nahar ve kana aksar fima laysa min amri dini ve la dünya. Erten kıyamatta Allah Taala senin namay amalыңды berse. Kıyamatta Allah Taala'nın asına barganda deloңды berse. İkra kitabak de. Kitabыңды oku deydi Allah Taala. Kafa bi nafsika liyevme şehida. Bugün özün güve bolun jetişet. Sağa birödün güveligi kerek emes. Jana Raqibun Atid degen eki perişte жазган deloңды koluna beret. Emi şonda deydi. Oşol kezde deloңды algan kezde karasaң urmatlı musulman söylөгөн sözlörüň deloңda 5 tom emes 100 tom deloň bar. 100 tom deloňda açsaň deloňdun bardyk söylөгön sözü diniňe da tiyişesi yok, dünýäňe da tiyişesi yok. Bardyk başkalar jönündө. Saga tiyişesi yok sözler meni tolup kalgan. Uyalbaysın bu. Allah Taala'nın asında. Hazreti Umar'dın balası Abdullah aytadi: "İnne haq ma tahhara racul lisana." Bende en taza saktay turgan bendenin tazalıkı aktı bolgon jeri tili deydi. Maşallah kiyimingdi tazalap atasın başkan birok en taza saktoogo muhtaç bolgon nersem ne eken? Tildi taza saktaş gerek eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yastaqimu iman abd hatta yastaqima qalbuh. Bir bendenin imanı tüz beken bolboyt, anın yüreği tüz bolmoyunca ve la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanı, anın yüreği tüz bolboyt, tili tüz bolmoyunca ve la yadkhul cennete racul la ya'manu jaruhu bawaiqah. Hiç bir kişi beşike kire albayt eğer koşnasına ıza verse deydi. Koşnanıga tınçlık berbegen adam koşnaga nemen tınçlık berbeysin? Tiliň menen de. Hurmatly musulman bir Rabi ibn Haysam degen ulu alımlardan birisi la hayra fil kelam illa fittis. Söylөгөн sözdün 9'unda ele jakşılık var eken. Kaysı 9 sözde jakşılık var? Birinci. Tahlil. Tahlil degen la ilahe illallah en ulu söz. Takbir, Allahu akbar. Tasbih, subhanallah. Tahmid, elhamdülillah. Ha? Ve sualik anil hayr, je bir jakşı nerseni suraganın jakşı. Ve ta'awuzuka mineşşer, jamandıktan Kuday meni sakta degenin jakşı. Ve amruka bil ma'ruf, adamdardı tuğra jolga çakırganın jakşı. Ve nahyika anil munkar, tuğra emesten birödü tıyganın jakşı. Ve qiraatikal Kur'an, Kur'an okuganın jakşı. Tiliň menen jasay turgan 9 jakşı nerse var eken. Tahlil la ilahe illallah, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah, tahmid elhamdülillah. Jana jakşılıkты suroo. Ustazım daratım mınday kılsam jakşı bolobу, tahajjudum mınday kılsam jakşı nerseni suragandygyň jana je Allah Taala'dan jakşılık suraysın. Allah'ım maga jannatyňdy nasip kılgın. Allah'ım meni tuğra joldan adaştırmagın dep. Wa ta'awuzuka minal şar, jaman Kuday meni dozoktan sakta, jaman joldan sakta degeniň je birödü tuğra jolga başlaganyň, tuğra emesten tıyganın, Kur'an okuganın jakşı, başkası hiç bir jakşılığı yok. Hurmatly musulman bir tuğan. Keliңizler. Ötken cuma bayanda men jakşı jetişpey kaldım. Eğer bugün biz uşul jerde oturgan jamaat tiyişesi yok, jaman sözler söylebeyiz dep kelişsek da, kelişe alabız mı? Söz bere alabız mı? Biz inşallah jaman söz söylebeyiz desek, özümüzge tiyişesi yok sözü söylebeyiz desek, hiç kimiz söylebey kalabız. Sebep hurmatly musulman, çındığında oturgan jerde köpçülük sözümüzdün 90%'ı
bizge hiçbir tiyeshesi yok. Sen bardağı uyuңa, oturup alıp özüň surap ber da. Bir kündük emeňni özüň atjat al. İçki dünýäňden, tiliňden izildep gör. Men aytkan sözümdün çındygyny bilesin. Keçke dostoruň menen oturup alıp takside жүрüp başka barıp körgünle men aytkan söz çyn. Eger saga tiyeshesi jok nerse süйлebegeniňde keçkeçe süylebeyt eleň. Urmatly musulman bir tugan. Süylegen sözüňdi bir tarazyga salyp gör. Kança prosenti saga tiyesheli, kançası saga tiyeshesi jok. Saga tiyesheli urmatly musulman bir tugan. Okeanga bir tamçı suday bolup kalyşı mümkün. Je çöldögü bir uç kumday bolup kalyşı mümkün. Tiyesheli sözüň kalgany paydası yok. Hurmatly musulman bir tuganım. Eyyuhal ibn Adam deydi. Lisanuka hayyatun. O adam balası senin tilin cılan. Senin cılanın. Eğer boş koy versen seni çakatal. Tilden ehtiyat boluşunuz gerek. Hurmatly musulman bir tuganım, ötkön jumada uşul sözlerim bar dep bütpey kaldım. Ötkön jumada emnege eme kılganda bul jerde bir musulman bir tuganıma körsetdim. Kalkulatordu karmap alıp, emne bolot ele bugünkü 21-nji kılımdın her bir erkektin de ayaldın da, jaştın da, karıdın da kolunda var, kembagaldın da, bayдын da kolunda var. WhatsApp'ta oturup alıp kelgen nerseni bölüşöbüz. Kede tuğra emes, uyat, jaman söz, uşak ayın bolsa bölüşösün. Emne bolupdur damıla dersin. Ötkön jumada men mogul jerde bir musulman bir tuğan kalkulatorda ayttım. Sen iki dosuňa jönöttüň. Iki dosuň dagı ekөөne bölüştü. Oşontup 21 günde 4 milyon boldu. Ek koyup iki de bir ayga barganda kança günöň bolat. Oşondan urmatly musulman bir tugan saktanışыбыз керек. Hazreti Umar ibn Hattab, Allah Taala'ndan razı olsun, özünün ulu sahabası, zamandaşı Amr ibn As degen ulu sahaba ötkön. Amr ibn As, aksakal, danışman, Peygamber aleyhisselam wagtynda bul kişi kelip Egipetke uşunu İslamda alıp kelgen. Amr ibn As degen sahabanın mürzösü Egipet'te. Egipet'in Kair şahrı, Kahira şahrı murda Fustat dep atalgan. Fustat degeni bul Amr ibn As kelip alaçıktar oşol jerge özünün palatkalarını tikkenden keyin Fustat dep keyinçerek Kahira Kair bolup atalgan. Amr ibn As bugün mürzösü oşol jerde. Bul kişi daima kullu nefsin zaiqatul maut, her bir nefs ölümdün damını tartat dese, can beru kanday eken, can berudun da damı bar eken de bilgisi keletiler. Bирок аны hiç kim can berip körbegenden ayta albaydı. Bir gün özü kaza bolgondan keyin balası Abdullah, Amr'dın balası Abdullah, ata sen daim ölüm berip, can berip kanday oor ekenini bilgin keletiler. Mına sen ölümdün damını tarttın. Maga aytып berçi kanday eken dep. Bala atasının tüşünde surasa, balam deydi. 7 kavat asman üstüme düşüp ketken siyaktı boldu deydi. İğnenin teşiginden dem alganday kıynal dem aldım deydi. Kanat tuğdu kaynap jatkan mayga salıp kuğurganday boldum deydi. Can beri uşunda kıyın eken deydi. Oşonduktan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme havvin aleyye sakaratul maut. Allah'ım can berudun oor kıyınçılıkını maga jеңил kıl deydiler. Hurmatly musulman bir tuğanım. Şu Amr ibn As degendi Hazreti Umar'dın zamanında varıp Egipetke İslam'da alıp kelgenden keyin kebirle tekebirde mınday nasihat aytsaң uqqusy kelbeydi. Hazreti Umar bir gün bu kişiye kat yazdı. Ey Amr ibn As, maga uşunday kabar keldi. Sen padişah hükümdar bolup bardın. Bирок çoğuluşta adamların aldında sen can başta oturat ekensin dedi. Kol astığındaki adamların arasında ne kılat eken? Can başta oturup alat ekensin. Feclis mutavadian. Sen başkarıgan eldin arasında oturganda kiçipeyel bolup orsolar siyaktı oturgun. Ya İbn As, eğer menin buyrugumdu atkarbasan oşol günü jumuştan seni alam dedi.
at-ta'annuq fil libsi siyab. Kiyimingde qoz bolup, çıraylılanıp, qozdanыңды сақта, тоқтатқын. Wa kun lillahi labisa sawbul khawf wan nadam. Sen Allah Taala'dan korku, kılgan kemçiliğine ökünü деген kiyim menen qozdan deydi. Өзің башқарған елдің алдында чырайлы қымбат киімдер менен қозды олып көрінбөстөн Аллах Тааладан қорқу жана кемчиликке өкүнүү деген кийимди кийгин. Лау кана лил мар'i фи асвабихи шарафун. Эгер адам баласы да кийим менен сыймыктана турган болсо, кийим адам баласынын кадырын көтөрө турган болсо, адамдар ажыга, умрага барган кезде кийимини чечип салбайт эле деди. Ажыга, умрага барганда баарыбыз кепин оролобузбу? Бардыгыбыз бирдей кийинебиз. Падыша өзүнүн өкүлүнө кат жазып, адамдардын астына чыкканда жан баштабай, ошоло сыяктуу отургун. Кооз кийим менен көрүнбөгүндө сенин кийимиң Аллах Тааладан корку, ошол элдин милдетин аткара албай калганга өкүнүү деген коркунуч кийим менен кийгин. Эгер кийим менен сенин кадыр баркың көтөрүлө турган болгондо Аллах Таала бенделерин ажыга чакырган кезде кийимдерин чечип жылаңач кылып койбойт эле деди. Урматтуу мусулман бир тууганым, мен сиздерге азыр кээ бир жеңил ибадаттарга кайрылмакчымын. Бул сизден көп күч талап кылбайт. Жеңил ибадаттар бар. Алардын бирасы, урматтуу мусулман бир тууган, сиздер материалдык же убакыт сурабайт, даарат гусул сурабайт. Биринчиси ибадат рыда. Бир ибадат бар экен, көп адамдар унутуп койгон, Аллах Тааладан разы болуу ибадаты. Аллахнын бергенине разы, Аллахнын алганына разы, Аллах сага берген сыноолорго разы болуу. Өткөн жума баяндарда айттым, Хасан аль-Басри рахматуллахи алейх базардан келип буюм азык түлүктү алат дагы бир жүк көтөргөн хаммал, бүгүнкү күндүн тили менен тачкист дейг. Ана омалда тачка жок, өзү желкесиге көтөрөт. Хасан аль-Басри жанагы базардагы кызматкер баласыга жүгүнү көтөргүп, үйүнө кегиче бая келаткан бала, Алхамдулилlah, астагфируллах, Алхамдулилlah, астагфируллах, Алхамдулилlah, астагфируллах. Кудайыма шүгүр, Кудайым мени кечире көр. Кудайыма шүгүр, мени кечире көр. Хасан аль-Басри жеткенден кийин баягы баланын акысын берет, балам дейт. Сен Куран билбейсиңби дейт. Десе, Кудайыма шүгүр, мен Куранды жат билем дейт. Балким 3тен 2 бөлүгүн жат билем дейт. 20 пара. Анан эмне дейт? Куран окубайсың, башка кылбайсың дагы. Ошо жол бойда келгенге чейин Алхамдулилlah, астагфируллах эле дейсиң десе, мындай дейт. Мен жашоомо көңүл бурсам дейт, Аллах Тааланын берген нерселери бар экен дейт. Ден соолук бердиби? Акыл бердиби? Үй бүлө бердиби? Намазга келтирдиби? Иман бердиби? Алхамдулилlah дейм. Бирок кээ бир Аллах Таала берген нерсеге ошону өз ордуна аткара албаганыма кечирим сурайм. Аллага шүгүр кылам, кыла албай калган нерсемден кечирим сурайм дейт. Дегенде Хасан аль-Басри колуна мындай урат. Ушул жүк көтөргөн жигит дагы, эй Хасан, сенден динди тереңирээк түшүнүптүр дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул ибадат не экен? Аллах Тааланын бергенине разы болуу ибадаты. Келиңиздер, барына разы кылалы, шүгүр кылалы. Бул өтө чоң ибадаттардан бирөөсү. Дарат керекпи? Кыбланы караш керекпи? Мечитке келиш керек? Бул Аллах Тааланын бергенине разы болуу деген ибадат сенден эч нерсе талап кылбайт. Кудайыма шүгүр де. Алхамдулилlah. Дагы бир ибадат бар, урматтуу мусулман бир тууган. Улуу ибадаттардан бирөөсү. Биз намаз, орозо менен эле чектелип калабыз. Жабрул хаватир. Бирөөдүн кайгысын жоюу. Бирөөгө бир жакшылык, кубаныч тартуулоо деген сөз. Бирөөгө эмне экен? Жакшылык тартуулоо. Бул, урматтуу мусулман бир тууган, эки ширин сөзүң менен бирөөдүн көңүлүн алып коесуң. Мусулман бир тууганым, Аллах сизге ийгилик берсин, ден соолук берсин. Жумаңыз мубарек болсун. Эки ширин сөз менен бир адамдын жүрөгүнө кубаныч тартуулап, бир адамдын жүрөгүнө ээ болосуң. Бул улуу ибадаттардан бирөөсү. Дагы улуу ибадаттардын бири кадайл хавайжин нас. Бир адамдардын муктаждыгына жардам берүү. Колуңдан келип жазуу мененби, башка мененби бирөөгө жардам бере аласың. Урматтуу мусулман бир тууган,
Bir muhtaç kelip bir жолдан өтө албай жетелеп өткөзүп койдуңуз. Маршрутканын номериге көз жетпей турат, айтып койдуңуз. Улуу ибадаттардан бири. Ибадат калима тайиба, жакшы сөз сүйлөө ибадаты. Урматтуу мусулман бир тууган, сүйлөгөн сөзүң кыяматта сага күбө болот экен. Жакшы сөз сүйланда. Бирөөгө жакшы күмөндө болуу. Тилекке каршы бүгүн амандык аңдыганың жамандык болуп калды. Эмне болсо эле жамандыкты аңдыйбыз. Эмне үчүн бирөөгө жакшы күмөн кылбайбыз? Урматтуу мусулман бир дама ботина ва хуфия ли анна Аллах вахда хуа ман саяхмика мин аш-шар. Бирөөдү караганда эле анын ички дүнүйө аны Аллага тапшырып кой. Жаман күмөндө болбо. Күмөнүңдү бирөөлөргө жакшы кылууга аракет кылгын. Илимдин зекетini берүү. Кудайыма шүгүр, мана хадис уктуңар, аят уктуңар, бул зекети бар илимдин да. Укканыңды башкаларга жеткиз. Бирөөлөр сураса, даратты жакшы билесиңби? Карап туруп, катасы болсо ошону жеткиз. Намазда кемчилиги бар, үйрөтүп кой. Бул илимдин зекети. Менин темам ушуга айланып келип атам. Ибадат тарк ма ла яни. Дагы бир ибадат бар экен. Бул ибадат өзүңө тиешеси жок нерсени таштагандык. Өзүңө тиешеси жок нерсеге көңүл бурбастан. Урматтуу мусулман бир тууган. Ойлоп кара, сага тиешеси барбы? Отуруп алып эле өзүңчө эме кыласың да. Арабча тахлил дейт, баягы. Анализ коюп алып, андай деп иликтөө. Сага пайдасы барбы? Бирөөдүн турмушун иликтейсиң, бирөөдүн жумушу, бирөөдүн жүрүш турушу, ал сага эч бир пайдасы жок. Дагы бир ибадат тагафул деген сөз. Тагафул деген көңүл бурбай коюу. Кандай? Бирөөдүн айыбайн эле, бирөөлөр ушу аңдып турат да бирөөдүн кемчилигин. А сен көңүл бурбай эле кой. Сен анын кемчилиге жооп бересиңби? Урматтуу мусулман бир тууганым, дагы бир ибадат тилге тиешелүү. Ибада вакф шаиат андак. Ушак айыңдар сага келип токтоп калсын. Досуң жеткизип атат, классташың жеткизип атат, башкалар ошо сен токтотуп кой. Сен удалить этип кой. Сен башкалар менен бөлүшпөй кой. Бул өтө урматтуу мусулман бир тууган. Зарыл болгон ибадаттардан. Bir söz угуп калдыңбы? Жаман сөз. Токтот ошону. Сага келген жаман сөздү, ушак айыңды сен токтот. Урматтуу мусулман бир тууган, тилекке каршы кээ бир инсандар бар да. Убактыбыз болуп каптыр. Курбаканы билесиздер, Курбаканы алтын такка, алтын столго келип отургузсаң да, кайрылар баткакка, саздакка секирип кетип калат. Кээ бир инсандар ушундай да. Канчалык кадыр баркын көтөрөйүн дебегин, канчалык аракет кылып жогорго жетелесең да, баягы өзүнүн сазыга, кимдигине кайта берет. Данышмандан сураптыр. Данышман аксакалдан сураптыр. Эмне паланчы сизге жаман мамиле кылса, жаман сөз сүйлөсө, жооп бербейсиз дегесе, эгер эшек ич өтүп тезегин чачыратса, мен де эшек болушум керекпи дептир. Эгер ит мага үрүп жатса, мен да ага үрсөм, иттен эмне айырмам дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, адам баласы бул жашоодо bir карандаш же bir ручка, калем сыяктуу болот экенбиз да. Биз жашоодо бир нерсе жаза беребиз. Ал калемдин учун эме урсак, тажрыйбалар, кыйынчылыктар. Биз кооз кылып жашай беребиз жашоодо жазып. Өмүрүбүз өткөнгө чейин. Бирок өткөнүбүздөн кийин биз жазып калтырган жанагы эмелер калат. Ошондо эмнени жазасың? Башкача айтканда, урматтуу мусулман бир тууган, сенин ар бириң бир жакшы сценарий жаза турган адамсың да. Эртең ошо жазганыңды балдарың сага окуп берет. Балдарың сага окуп берет дегени, бүгүн сен ата-энеңе жакшы сый урматтасыңбы, ата-энеңе кандай кызматтасың, ошо кийин башыңа балай келип эме болгон кезде балаң окуп бере турган болсо, ошо балаңдан кайтат дейт го. Ошондуктан эртең окула турган нерседен уялбай турган болушубуз керек экен.
Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах табарак баарыңарды угуучу бенделен кылсын, уккан аят хадиске амал кылуу насип этсин. Могу хадис менен сөзүмдү аяктаймын. Бул хадисти угуу үчүн бул өтө кооз, бардыгыбызга өзгөчө бир маанавиятыбызга жакшы сүйүнч бере турган хадис да. Бул хадисти угуу үчүн бир салават айтып коелук. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Сүйүктүү пайгамбарыбыз айтат. Ма жаласа каумун язкурун Аллах азза ва жал. Bir qo'm jamoat o'tirgan kezde Allah'ını zikir kılsa. Nega oturdu hazır? Qana Allahu akbar deb qo'yaq zikr. Subhanallah. Elhamdülillah. Allah'ını zikir kılıp oturgan cemaat illa nadahum munadin mines sema, asmandan bir qayırlıuçu qayırlat eken bularga. Asmandan bir qayırlıuçu bularga qayırlayt eken. An qumu maghfuran lakum. Turgula. Keçirildiңер deydi eken. Bette oturgandan az cuma bütkönde çıkkanlarda qumu maghfuran lakum. Turup ketkelem keçirildiңер. Ne oldu eken? Günöz keçirildi. Allah emes hurmatlı Müslüman bir tokan. Kad buddile seyyiatikum hasenat. Allah silerdin bul jerde kalыс Allah'ını zikir kılıp oturganыңар üçün günöңөрдү soğup kaylandırıp koydu deydi eken. Ey turup keteverile. Günöңөр keçirildi. Al emes Allah silerdin ihlasыңарга жараша мурда günöңөрдү soğup kaylandırıp koydu deydi eken. Amin. Allahümme gfir lana zunubana ve kafir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Jaratkan Allah tabarak bardığımızın günölerimiz keçirilip jana kebir günölerimizi Allah tabarak ve taala soğup kaylandırgan bendelerden bolup nasip etsin. Bir rahmetke ya rahman rahim.